Widya Rizkyanti sebagai Sinta. Asma kaula Widya Rizka Nurista sebagai Reva. Asma kaula Daniel Romadoni Teti Karen. Asma kaula Maman Muslik, kaula Teti Pak RT. Duh, nak main, cacing kok noro. Main apa kena? Enggak yang mau ngomong Ayo main yuk. Main apa, Dik? Main remir man. Yuk. Bisa yuk ya. Ayo. Layung gambreng. Ya. Kok teti kena? Saya ada sendat gini, jangan tep ya. Iyo. Hitung 2 3 4. Hindi lang pa pala malam main tagal-tagal. Amay ginagana aja. Kemana ka na? Ngiram. Ngayon din ma. Wala main tagal-tagal na malam. Lu ada mah. Coba. Lu kok rin nakana lu. Na, saya nga cek main boleh. Saya nak kanan sila. Iyo. Please. Beri mana nakana ya. Apa ini? Aduh. Duk, beri nak anak aja. Kena. Mana gila lo ngiram ya? Apa? Engkau gila di sana macam nama setan. Edi marah lagi mah. Edi seru. Beda apa? Ayo intern yuk. Ayo. Wait. Cuna. Edi seru. Ayolah. Yuk. Lu Edi narik le. Kamu me ada ngobosan ide ya? Oh, ku beri dinak le. Boleh. Boleh ya. Duh, mungkin mami ada le yo. Nak lu lagi. Mau. Aril. Siapa ngajarin kau ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Kula dari Kelimpo Telok, motor sekalangkong. Manabi pada salah kata, nyone sepurakin. Lupain subscribe, Like, dan share. makasih. Salam situng dere.